Mathiko-ini maya maria matabanirio mwena wa Kirogo wa dini ya Wangu kaunti-ini ya Murang'a, mauria urari MCA wa guthukio Mark Gicero Wainaina megwikinyitio ni atongoria matiganite kumuhe gitio giake kia muthia. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Ona kuri uguo muingi uria ugwikinyite mathiko-ini maya ni uregire ndumiriri ya munini wa President Professor Kithure Kindiki thomwo na gwathana inengerwo family. Deputy President ndio kanu winayo sawa ekodiri hakui neke Ngai ni mwega na hindi ciothe. Your Excellency the clergy ni gwaritie no nie nguhoya ndaika omwe thome message ya His Excellency the Deputy President of the Republic of Kenya Professor Kithure Kindiki. This is to the family of our departed brother and colleagues Honorable Mark Wainaina, to the great people of Murang'a, fellow mourners, ladies and gentlemen. Tuthikirie tuthome twe maki gitio tafadhali. Onayo ndumiriri ya President William Ruto nere ikwagirirwo guthomwo ni gavana wa kaunti ya Murang'a Irungu Kang'ata ndina thomwo Kang'ata amineana kuri family. Keso ndimwihoe negerane speech ya president to the family. Mundu ungi utanerisha igongona-ini riri ria mathiko maya ni mutari wa president maundu-ini megie utonga wa bururi Moses Kuria uria nake wambiriirie kwaria cia uteti ahunjia mambika kigoco naguo muingi wa mukiria na kumugiriria. Tithero twe Murang'a kwaria ne kwaria kwaria ne kwaria utahana tariange kwaria ne kwaria Jesu neryo ritwa riake nowe mutuhoeri Ngai uhoro ucio naguo. Mark Gicero Wainaina arahurukire tariki 13 mweri uyu kuri andu a family na arata maugite ati arari na wendo wa gutungatira muingi na kaunti ya Murang'a handu hothe ya ruma. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Waithira wa Nduati.